pusi Ngunlianchunga'n Congress atanga MLA tlingom chun chuanin ti hianin press statement aron siama puti bisil ven chunga hian LADC mipui te hi thutik lo le arin tlak lo hril to su se aron tini chuanin engpo ni se puti bisia thu soi chu han thlir phot taila chumin ho chon hei kan chiar chuak don nya ZPM General Headquarters mingin chibai kabuk chewa voinia in ma a thuthar theder tu te voinia kan thuron puan chua hi azau theyang bera mino puan chua sakturin kangen bok chewa ama sain he General Headquarters atang hian kading lama hian pu edi zo sang le na kolni General Secretary emani Policy and Research changtu ani a kanin se thowin karina ni hichu kan sarkar malama media and publicity akan GS ZPM in kai foi ngar thin tu kha ani a ka vela ma hian he kan district president ularam chna omboka chu midang hi chu kan introduce back to lo mai a helai tol chung mi kan ina kan se tura kan ngai dewa voinia kan ron in lan chan hi chan mariam dc by election pi lama LADC a VC in khan general election kan ma chon don wang ania ama sabera kan soidu chu ZPM sarkar in ADC te hei pato pin aduata eminule congress tho hon a hian tho ho na hian rei adai don lo ni ti voine han karon puang so don ani kan maloka longkai VC general election kan ma chon dona chu mai ba ka MDC by election kan ma chon don boka kongai taka ZPM candidate te milo wo sakturin ama sain longkai mi puite kangen du ani ZPM in sarkar na kan siam atangin tharut suang chet anita a sarkar masala ma khan ADC ten mason na tho na tur chu soilo council in rail ball na tur le lo po dai mu mal lovin an betwina ZPM sarkar nu hian an lo tur pia lama mason na tho na tur vai be chetam tak kan pektelan ani hei hian ZPM sarkarin ADC te angai tu azia atilang chiang le in kan ria voine in ma kan soidua achan chu nikuma khan LADC bi ka te phei chuan vai bel che za di le tlem te min pe a kanin dai lo na sa me mai dil ko kan dil bela ne ZPM chuan I helovin ZPM sarkar thar alo pian khan vai bel che som pasari zet pek bel ania ADC te in rail ball na tura hian kan kalpung dik tok lo tam tak om ti kan ria chu wang chon ZPM hin siam thatna tho tumin thei ka to kan ron chua chumi kara chuan nikuma budget estimate khan ADC pathum ta tang khan vai bel che zanga le panga chap ania kumina chuan vai bel che zaruk som pania da san alo ni ta vai bel che zale pasari loi main abikin helai LADC te phei chu vai bel che som li chuangin nikum ain kan budget alo pungta heti vek lai hian Mizoram pumpuya kan budget punna nikum le kumin in thauna chu za ze la pakhat chok 1% chok ani LADC le MDC han 25% za ze la som hi panga donin kan budget apung halani chu karan soidua sarkar kal tote ADC sarkar chung antil ti thindan kan thile chuan kan soita kan khan sarkar ma sa chuan sumin dailovin state sarkar ton ngain anom thina ZPM sarkar chuan chutiang ngai lo chon olsam takin kan pechuak mal ani hei hian be seile kan nei ve a helai hunaro rel tu te athangin tundin huna po kan chiangin karinga suspend turati ani mek laya sarkar kan nei to lo kara po na thok engamaza lak bel anna de ta chewa he nganin dai lo na kusuk na de state sarkarin ashelo ani lowa amai ro chu heng kan thu nei na mangsuala vote lak na atan le chung le khan wale wang in hul na atan te a mangaro rel na kan han chine hi he mi pui sarkar ZPM sarkar hian tha atilo tak zeta
chu wang chuan a en po kan ron en big le don ani ti kha kan sei tel le duwa si ha district a MDC by election om tura campaign in kan wakala nimin tlaya kan ron le chawa chuta kan thil khria chu tu na kan soita ADC te tana state sarkar in sum apek te hi BJP kan hlawang tin thil ani lo zong in an lo the dat masale maya apoi po kan te le ani BJP hlawang sum hi pe kan nilawa ZPM sarkar in ADC mi puite angai poimo wang ati kan ni ZPM sarkar chon ADC te tan sarkar in vaibel se zarok som patni le noi som pasari z apea sarkar masai na pek chu vaibel se zanga pangale noi som sari parok ane vaibel se zachuang zin sarkar masa ain apung ta hei hi ma a harasatak maya GIA granite kan pek dana salary le non salary action sangin in man pol le thelo a harasat na te ato awangin kumina tang phei chuan ADC te bajeta kanda hi GIA hi general azawai do tho in da ania ADC sarkar te heran du thal an lo man ve thein tu ren tension sak ani talo he he ani LADCB ka hian ni kum financial year sang ni som ni pathum le ni li a khan an budget ba ka vai bel se som pasari nei hi print ta khan ti suala ne ya vai bel se som paru noi som kwa pakwa salary tam pek bel ani ya chumi ba ka chon cheng noi ni chan mol kong siam na tu re CDP la bang kha extra pek bel ani boka vai bel se som pasari chuang zet helai lai district council foi tu te hena sarkar har hian a pek bel ani tun financial era hian anin dai lo na hi anin dai nge thein turin budget a hian da saksa ania nikum aya pun na hi vai be che som li do na ne chu amal te in kan ron soyanga tun kuma nikuma ai dai lo na kha kan shia du kan ring dewa sang ni som ni pathum le ni lia kan pek bel zat ka salary a noi sang khat zaruk som kwa pakwa le sing hi sang riat pek bel nia non salary a khan GIA khan khan mol kong suspension bridge siam that na chong te luya siam that na ta khan cheng noi hi pek bok ania noi sang khat zaruk som kwa pakwa le sing hi sang riat ba ka noi hi pek bel ania nikuma budgeta kan sarkarin ada sakakha vaibel se zan hi som pakhat le nuai som ni chap ani ti kha kan siat a tha ome kumina chuan zan hi som ni chuang te me mai kan nei don ta boka heng ba ka hian helai LADCB ka kan roman na tam tak hi chu Thailand ani lawa amai ro chu adot le hena aya poimo zok kan ron soilang dona tun trum MDC by election le VC in thanlo om tura hian engtiglai ma in ngai lo blood group sang hlak MLA le congress te an tang du na hei hi engdang wang ni lovin thu nei ne du wang ngor ani ti alang chiang le ani sang ni som hi pani kuma tuna athu soilai kha blood group inang ngai lo congress le MLF an thok dun an tho dun chana chu sarkar nan siam du wang ti hi chiang khop mayaran ti ta enge kan ngai ta ne mi hi achan chu seita kan khanan dik vena lai chena ma kan rama chuan kan seita chuan party pani lian takan ma chu MNF le congress an ni party in beireng chen ni ya hatiang khan kan chet vekha ti chuan ZPM ran sarkar ta an thok tun ta chu enge niang sarkar na siam nge en du wang tianga soipo khi ngai ruat thei tur ting chuan thil opang ve tak chu ni tho me a ni poni se ngai thlazel photang MADC a in than ani khan blood group inang mia lo na chu sarkar na siam ani khan tharuk adai lowang tin kan lo sei ve to a tharuk ani che chuan a ke dak tarenga atu ama in thunei na chang talovin BJP sarkar MADC a tharuk chugina lo piang ta ani ha chutiang din huna hian voinia lai mi puite kan omani ti hre le kan congress u nau te point voinia hian congress tel lawa sarkar na siam thei din huna in siam tura MNF u nau te na ma an lak na hi kan hriat thiam pui thei ka ring lawa
chu wangin VC in thana mani vevia ma la chung sia MDC by election bi ka thok ho anga anin soina hi mi puite bum tumna nia kan ngaya chu wang chuan congress mi puite kalphung thar sarkar athat zia kan soito atang khan he district council tan malak na nei mek te en chunga ZPM candidate min lo vote pui theu turin karon ngen tel duwa kan chiat theu angin sia ha halman lo tho ho na kha kan soito nei kha tuna po hian sarkar na lo siam ta po ni se rei adai don lo di asiat sa renga athamal po in soila andai rei za tu hi kan soi sual tam om love chu wangin thu nei na mang suala kan kal to na te big data employment na lo in pek te diglo tak maya council froi tu te na thu nei na an lo man thina hi nol to kalphung thar sarkara LADC mi puite hian vai bel se zani chuam nuai sing ni chu he kanin chom zo ve to don te theiril rupu he ZPM party hi lo vo turin karan soinon le duwa MNF hian chakna lo changta se tun din huna hian an MDC som pani tenen full majority an la to don na congress hian mamo to don lo ti chiang maya chu wang chuan voinia congress unau te hi bum an ni ti hi chiang takin voinia heng ka soidu ni chu wangin congress mi puite hian MNF candidate vote hi abat na an nei lowa congress mi puiten ZPM min vote pui theu turin karon som non le duwa voinia heng kan ron soi chuan chan hi thudik tak tak kan soi to thina MDC hi in rail bol na sang ania chuti mek lai chuan state sarkarin mani thunei na mang sualin sumle pai te hrek sakin har sa takin voitam sarkar nan lo chang to thi tilai thu vel sumle pai hrek sakin tilai vel khi ani in ka hria put Ngunlianchunga'n alo soifian lai tura kha thuin chu omta a chu a thacheng ber tu tur chu an mani MDC lampang khi an niang chu da zon mi puite le MDC a thok te point mo phur na kan neya kan sum mu te mani thunei na mang suala chung le khan huale wang te vulna tan kan mang na se mema nichina ka soito ang khan councila na kan lak dan zong zong ate kanin vau dana te thunei na kan man sual na satjia te budget thathum nuwa po elaya kan hroi tu ten voini thengin budget an la pharve theilo na chan te hi mi puite min za lo hle in ka sia ayen po kan en big don ani ti kha ka han sei duwa voini a hian congress mi puite BJP mi puite MNF mi puite a thabi ka chebek ti soi tur lo kal kan ni velawa keini chuan he ZPM sarkar kalphung thara hian mi puite ma thil thar kan chen meka sumle paya directin an ko ta pek tu rahi khongai na ron dil tir kan tum lova sarkar na siam tura them kan tum bok lova mi pui ai o than te hi kan za sak ema thatta ka thok turin kan du sak boka amai ro chu kan hu chian ema chu voinia hian helai chan mari nge ya po MDC a thok ho chuan VC kha tho ho pui ve mai om tak ani lain congress mi pui ta tan chuan khoi jok nge ka vo tang ti sia thar tur takani chu chuan an tho ho na that lo zia kha star lang chiang maya he tiang noya ram ro rel na akal thei ngai lowa e sarkare a hnel to don chuang lo ti hran chunga ZPM kalphung tharlama elected ZPM candidate kan nei masak ber hi lo vote turin mi puite kan ron chanon le mol ani kha puti bi sia thu soi chu ani tani ti chuanin Ngunlianchunga statement kan enve thunga chu ai hin tani sia chanang press statement of pusi Ngunlianchunga MLA puti bi silal ven chunga hian LADC mi puite hi thudik lo le arin tlak lo hril to su se ron tia thupuya hen pusi Ngunlianchunga MLA dated long tlai the 26th June 2024 amasa in lairam mi puite Congress party mingin chibai kabu ka cheu nimin ni somni panga June kumsa ni somni palia long tlai press club a Mizoram sarkara mi poimo tak puti bisil ven chunga MLA chief minister finance advisor ni bokin
lai ram mi pui te thudik tok lo le rin tlak lo a hril chung chang kha soife a tha in ka hria tu nuwa chon ZPM sarkara mi poimo tak Chief Minister Finance Advisor ber pu TBC relevant chunga hian hetiang thudik lo mi pui ma soi a chin hi ban san ram turin ka nge na ni ron tiriap mai ni pui lu tu pungun nen chunga hi kalo sei photo thina politician thalut tukania hausa atong kam ta hi moi thin maya kalo notice view zelani ke ma pona mi mal takin press conference anena asoi sarkar masa local to zong ten ADC te du sak lo le na tho na le thok tu lo in tai poa pelo anga asoi le ZPM sarkarin ADC te hi du sak bi ganga asoi tamai kha ADC mi pui te le abik takin lairam mi pui te za lo na le bum tum na ni na langa VC le MDC by election kan nei do na wanga hetenga thudik lo vote zon nana asoi du mai hi apoi na lung chiat hlak zok le ani ZPM sarkarin ADC te sum tipunga sum tam tham tak pe anga asoi kha Chief Minister Finance Advisor meu hian a hra chiang lo ni in alanga ZPM sarkar pek ni lovin second Mizoram State Finance Commission in alo ro mansak ADC te chanvo liao ani te hi lo hria se katini State Finance Commission hian ADC te chau ni lovin Aizawl Municipal Corporation, Lunglei Municipal Council, Local Council le Village Council te sum chantur po arwa manania. Chutiang chia chuan ADC te chantur po hi ZPM sarkarin apek thur nilovin State Finance Commission panina in apek ani zoke. Hei hi achiang du ani po in report of the second State Finance Commission Mizoram 2021 to 22 to 2025 to 26 a khan pek number ne naron tla tar lang thlap mai he pek number jani somriat panga na le abul vel kha keu sela chiang takina in je kani sarkara Chief Minister Finance Advisor berin ADC te sumpek dan kalphung po alo hra chiang lawa ZPM sarkarin apek thur anga asoile tatlat hi thilmak tak an kalphung thar an soive fo hi ami ni zok ani nataka chuan State Finance Commission recommendation a chuan cheng noi singni sangli zaruk somnga pasari point patum pakhat ani lain ZPM sarkar hian kumina LADC summan to a hian cheng noi singni sangli zanga somthum pakwa point pakwa pakhat min pe kim du lo na hi cheng noi za som pasari point pali lai ani zokani tin he State Finance Commission po hi sarkar masadin ania an report po hi nisom ni July kumsa ni som ni pathuma Mizoram sarkara an pedai to zok ani ti kan hriat lana thawme chu wangin LADC mi puite chan ai po min pekim du lo tu ZPM sarkar hian ADC te mangai thar le du sak view angin in soi to lo turin ka ngen ani chuti ro chon ZPM ho tu te ka ngen du chu rontia eng tak chu ngen ang mo mizo mi pui hne na hian mi pui vote tu awang le midang te aya thabik ni om tak anga inlan ti du na awang hian mi pui ma hian thubel chen do lo le thudik ni si lo adik na lang chuak le ngal mai turang hi tlongai hlom sela soi to lo turin ka ngen tak mewa MLA election ma sarkar kalpui tura mi puya anin tiam ang khan sarkar hi kai hroi jok ro sehti in ka chanun le ni kalome Ngunlianchunga'n MLA 37 Longklai West SC Mizoram hemi chungchang hi hricheng ber tur chu LADC mi puite an ni ome ole khati jong khatun tum video chu ni ro se